Pozdrav svima. Danas ćemo pokazati kako da ubacite novac u igricu Sleeping Dogs. Znači idemo u igricu. Da bi ubacili novac u igricu Sleeping Dogs potrebno nam je program Chat Engine 6.2 ili 6.3. Kod nekih malo komplikovanijih igrica poželjno je da skinete verziju 6.3. Sad ćemo spustiti igricu, znači klikom na Alt i Tab zajedno. Spustit ćemo igricu i otvoriti Cheat Engine 6.3, da imam tu verziju, pokazala se kao najbolja što se tiče ubacivanja, menjanja raznih stavaka u igricama. Znači klikamo na kompjuter i na ikonicu Sleeping Dogs, na Open, zatim ćemo se vratiti u igricu i pogledati koliko imamo novca. Ja trenutno imam znači 9.999.839. Vi ćete ukucati broj koji već imate, znači otprilike 200 i nešto trebalo bi u startu da imate. Znači taj broj ćete ukucati u Cheat Engine. Znači novac koji trenutno imate na stanju. Znači ja ću spustiti ponovo igricu i ući u Cheat Engine da upišem ovu stavku. Devet, 999, 8, 39, ako se ne varam, sad ću provjeriti. Jeste. Kad smo to uradili, znači upisali smo broj novca koji imamo, idemo na First Scan. Zatim ćemo se vratiti u igricu i kupiti nešto čisto da smanjimo novac koji imamo. Potrošit ću cijelih $25. Za neke slatkiše. I pogledati sad koliko novca imamo. Znači sad količinu novca koju imamo upisat ćemo u Cheat Engine i skenirati ponovo. Znači 814 kod mene. Spustit ćemo igricu. Znači klikom na Alt i Tab zajedno i na strelice na tastaturi odredit ćemo gdje ćemo se vratiti. Znači 814. 9.999 814. Idemo na Next Scan. Ostala nam je znači samo jedna adresa, na nju ćemo kliknuti, donju crvenu strelicu
kliknuti na dobijenu adresu i dole, zatim enter i ovaj broj promijenit ćemo znači u količinu novca koju mi želimo. 9.999 999 na primjer. Idemo na OK. Zatim ćemo se vratiti u igricu. I ukucani novac će nam biti na novčaniku ili na kontu. Znači ako izađete, ako zatvorite Cheat Engine, novac će vam ostati, znači na svom kontu imat ćete novac koji ste unijeli. Ali samim izlaženjem iz igrice, kad izađete iz igrice i ponovo se vratite u igricu, vidjet ćemo da li će novac ostati na kontu. Znači sada ćemo zatvoriti Cheat Engine. Zatvorit ćemo Cheat Engine, novi server i na našem akontu u igrici će ostati novac koji smo ukucali. Zatim ćemo izaći iz igrice i ponovo ući u igricu da bi vidjeli da li nam je novac ostao na našem akontu. Znači novac nam je ostao i možemo trošiti novac i dodavati ga, znači u nedogled koliko nam je potrebno. Toliko od mene za ovaj put. Pozdrav svima.